uJesu Kristu inkosi. Igama lami nguMambongo wakakhoza ngalapha ekhaya. Bengithanda kakhulu ukubingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, omama bonke, obaba bonke abasha kwelihle igama lomfowethu uJesu. Ngesivume esithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, enhlizweni yami kuyachicima ngazi ukuthi ngiyaqala ngizine kodwa nje ngizothi qaphu. Nje ngizobonga uNkulunkulu. Ngihlezi la phansi ngihleli nje njengoba ngingelela sicula. Ngizokwehla inyembezi. Kwasuka umunyu wesimangaliso. Ngicabanga nje ngale ndawo esikuyona. Ngeze inhliziyo yami ngathi nje ngiyathuthumela, ngeze umzimba wami uthuthumela ngathi uNkulunkulu uzongikhumbula. Ngoba angakaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizange ngicabanga ukuthi ngikobe ngisekhona kulo mhlaba esimene ngangikusona. Manje umunyu usuke kumina wathi uNkulunkulu ukuze ungibeke kangaka ngize ngifice lolu suku lwanamhlanje lokuzovula lezi umuntu angaze acabanga ngelinye ilanga ukuthi konke kube khona indlu nje yenkonzo la eBhamshela eyovulwa ngale ndlela okwenzeke ngayo. Ngathi uNkulunkulu kukhona okubonayo kimina okusasele okusafanele ngikulethe kuwena, ngoba bazalwane bengikholwa vele ngimthanda uNkulunkulu namanje ngiyamthanda. Kodwa ngo-2020 ngagula bazalwane zomgabhula isikhathi yami, ngagula ngine-cancer, ngiphethwe isifo se-cancer kakhulu, hayi kancane. Bengiseqhutshwa ngaleso sikhathi ngenziwe i-operation, ngiqhutshwa nge-wheelchair ngoba bengingakwazi ukuhamba. Angakaze ngicabange ukuthi koze kushaye lezi khathi ngisaphila njalo. Uma ngabe ngibona lesimanga lesezinto ezenzekalayo la eBhamshela ngithi inkosi wawungigcinela ukuthi ngize ngizobona lezi imanga, ngoba indlela uNkulunkulu akasibusisa ngayo ngeenkozo esizizwayo la ubaba umpostoli esithumelela zona, uyubona ukuthi awu kanti inkosi kusho ukuthi ngakenzi lutho vele, angakenzi lutho ekholweni. Bengithi ngiyakhona nje kanti angakakhona, ngoba ngiyabona ukuthi ube ngahamba ngalesa sikhathi ngangengize ngifike bazalwane zonke ngendlela esengizwe ngayo, ngendlela uNkulunkulu akasibusisa ngayo ngeenkozo esifundisa usuku nosuku. Ngiyafunda ngiyibona ukuthi kanti angakenzi lutho njalo, ngithi kanti inkosi angakenzi lutho. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga. Engikufisa nje enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angikhulise kwazini yena njengenkosi nomsindisi, angenze ngelinye ilanga nami ngize ngifike kuyena, ngoba ngiyayibona ukuthi ngiyisehluleke. Ngiyacela bazalwane ningikhulekise, ngathi sengingenela endlini sengizwe lezi inkozi ezingaka bese ngingamboni uNkulunkulu. Ngakho konke nje asengenzele khona, futhi ngiyakholwa ukuthi ukuze angigcine kangaka wayengcinele kona lokhu ukuthi ngize ngibone lezi imangaliso engakaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngiyibona. Imangaliso esilethele ubaba umpostoli kule ndawo siyangimangalisa bazalwane, kuyathuthumela. Kuningi engingakusho kodwa bengisongela ukubonga lokho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angigcinile beyimanje. Ngiyafisa bazalwane ngikhulekise endleleni yami ukuthi uNkulunkulu angikhumbule, angihawukele ngelinye ilanga ngifike kulo ngimbone. Jesu Kristu inkosi.